Mayam watching na yamu akwa bamra Adom TV Badwam dwumadie no eso bra ye de nnwom ajeje wa baba bedru sabre no kasea no ne de ebro nsam no ne todwa wo mu bi ya wo betini osofo ohwe apomuden so Dr. Bernard Okoboy se no kura bi anim sa bino pre no ho ahwe se hospitals ahodo a wo ye wasantemante mu no wo ma wie ntem se be ya abato mu nkunimdie ebe ye won dia no kura nimo osofo a wo share trade and industry so say nei edie Ghana Enterprise Agency for one more ebeye enchichemu na yehunu ye ka micro small medium enterprise no a say ena etie se be obi abehunu ne ginabia eno ne nsem bi ena no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase o show me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV 280 ko YouTube Adom TV 2 kase no wo ho medidi afia amankwa Tamaklo afiani DMTA said the nsam nchiremu ankasa etie nana owusu sasu bedi etu otosu mienu kwawu kwa manhene nane nana donano atomu bi said galamsefo ha wonmo adwen pa se wonmo nsase no nana nsam ne Adom TV kase eto aso yenso soso so obviously wahu ba bia agudie wo na wani je ho se opese utu agudi a eso famra kwan so le obi hu nananom a yenkra be lidu na yedo wako babi a sefata eso fa nananom a eso utu ese okowia ho akwakotu agudi wo memema sa ase so a ene nananom betinta so kokko a kirewo na de di kan ye ahemfie obronika bi ultra modern palace a ye babeye ye tosu mienu so ye nkabom watim wakamya wabusuam ne krom manim no mehwe se yenyina beka abom na yama yadi so ade hunu na bam Samuel Sapon eye kane asantemante mu suafo wono ene wogina mampanyin dada John Dramani Mahama na mu ekasa ye ewodwumande na se na wobo wohene no abaso na wo san so hye ne bo se wobeboa makuro no atumpon mampanyin John Dramani Mahama se o manana etirim kwa manakose na ahwoden ene enkanyo a wode ye adwuma samra nana ban ewo so no onfa sa anigye ne ahwoden no ano entena konwan so ni onfa mprimpuntuo enfama ye ha se de be bibia so betumi akoso yi de mpuntuo mu no bibi obeye bia no omra no obona mane na mmo bia ono so wo no Oronso e de attach na bibia so atumi akoso yi yeto akase no so na empanifo ahodo ahia ya wo mudi nkomo efa eyeta nom eho na wo mokasa mu no wo maka de ababesi seto ya edata so se ye sigare se ye de mu bia no wo mane nkosoro se be ye no so ebepusu kakra na nkofo ebete no nom ne so na aboa e wapomden fam Adom TV etwase aban edi twokese odi bi ka ho a ebeboa ma effect na yepese ye hu ana impact yepese ye hu ewo tobacco any the link to children because still no you won't say ye membu no and I say the youth are still into nom cigarette no especially sebano shisha and I say electronic cigarette foreign way specific and yepese aban on review the tax structure no already ye wono na onfa to no be count Vice Chairman wada Ghana NCD Alliance no Ebenezer Adams enso ani amani boni enkomotwetwe mu no wode nsem sei eto aso any statistics here what you say about tobacco particularly about 6,700 people die annually according to the UNDP report, and of all the deaths it actually account for almost 3%, which is tobacco related NCD deaths now tobacco related NCDs sabi it's related to heart attacks, cancers, toothache and all those things especially the youth. And as I say, you say industry adopting new measures. Cigarette, shisha, boom. The traditional tobacco no crowd on my young one year and a sanya when so by Antiama Yenia Bracing set programs in platforms no ye bet boom near the one bata yenuanuma or masha city to me increase awareness. The first say I buying
Ohine ya wo Kenya say number 1 wa hafumantemu yana no say Kofi Ebri. Ene wode sika 12,000 ama mpanifo awa Sutifi North District Hospital. So wonye na midwives mienu. Wamon kwagye tete e cervical cancer mu nimde sebe ya mansini mu onde beko atia sayare no. Amena na mo mo ba ha so mo pemwa. Na omuri akosua ade cervical cancer no. Ade ehia yi nti ombeka ya na se bi no kwa se mo de ana mpim mo ma hwe ama wo na mna na mo ko no mo nimre na dwuma de o mo kodie no mo hwe nsua ne ye Obed Benyin Mensa eye medical superintendent awode Sutifi North Mansini ayaresabia na no bra woda wo hini yase se wode se sika no ababedo ma ayaresabia no ene wo kire mu se saa emwa ahemfui edi ababedo ma yaresabia ne beboa pa ama se midwives kwagye ntete ne ba watumi ababeku etu yare na se ewo wonu mukru mu hono district mo no ye should any screening area bia so we realize ho be hia say e betumi set up a screening center for cervical cancer. Ye screening emaya na e betumi hu say omo wo sa risk na so betumi nya cervical cancer no. And the earlier we do that no na abeboa amaye tumi etumi aso yare no ano entini ye dwen ho ne ho so ho be hia etumi set up screening center ya abeboa ene ma ye tumi di proposal ababeto na nanim Adom why yes I'm way Adom TV Badwam kase na uguso sheno na farfo ewo Elmina se almost rabai no nkebe ya won fishing habo ho no anwana do so wo hododo ntinka wo matim emfama wo mo ebi ni Adom TV kase edinkomo yi This is best no way no you fine and fishing boat agas no okaso nyina yetumi e be inside sisi anu ahakakra no kamone ni ma no anhia ba sha too much this is yele babuna se yense ma head ni kakra bia wo yia wona akota baba no do sisi aso nde boat no bu yadi aba ma aya hawo sisi da me wo no asay anhia na ba sha agbo too much nti yesterday na ne gufa do yesterday amomade no me no meti agbon ma ya da ma afarefo no ye adwuma no bese ye fiance bi sisi ma ko do na anhwe na wa hye no nti on ma ho ya adwuma papa last bed treatment both the all balloon na da wa ya anhwe na so ma akoda za nti wa ya wa ho ya adwun ko hwe baba no do ma ho ya adwuma papa nti ho na kire both fi na kire wa ya wo fi a obade me so abo adwuma no wa ya oba se anhwe no ba bakanma oba bakanma na otum anhwe no otum wa ya onye ba no be shem se e puso chi ba ma za anhwe na ode ozeba nti oba shem de ma na oba ho ya adwun nti oba sisa no oho na wa cha anhwe akọ Mayenko bekwai municipal hospital ya wasantemantemu na wonomo aye screening wo ma wo cervical cancer mo wi ekire ma 740 die wo ma tested positive Adom TV etwaso meno kasa yi no nipa beye almost 5,000 empim beye num ena ya screening wo mo attest ya ma wo mo breast cancer cervical cancer ye wiye no efa breast cervical cancer no hono nipa beye ahenso aduanan ene kakra 740 plus people ena ya test omo na omo ye positive na cancer mo ani bi ewo omo awodia no a enka betimi am omo awodia no kokoram cervical cancer na nso so yeguso ye treat nipa no dodo no a yeguso aye treat omo ye better akoso a treat omo nyina make sure say obi a ya test na ya diagnose ni se owo saa yare no mo ani bi no kokoram yare mo ani bi no wona awodia no bia ne ye behye emo ano nyina na omo adi omo surgeon obekwa municipal ayaresabia enso editudwa se nufuomu kokram ene cervical cancer yare no eyade a eha mapa ewo man Ghana efutu a ekwama oba bia otimenka sabre ni se kokram eto nufuomu eto ma odia no eni achirichirichiri ebeye nyina obia betumi anya bi enu nti afutuo ni se bomodin asesa wotimenka obetu anamo akọ hospital se oben be kwai dia meka nse bra be kwai esan se yen die sesei
ya ma ya pomudinfo no nyina entity a ye betumi ahwe ne aboa o member kwa nso a bomodin se obekọ hospital eben wo na ya yes anhwehwemu no ama wo yato akase no so na yese ahokyere ene suku papa de hye enya eka ho bi na ama ye Ghana ko ye kon de atia enipa ye tuwo mo koye nkrutu nwuma no esoro koya na ekro na Attorney General na tena ye ene wo kyerɛ mu se wo se nyina ye de ye ho ehyemu bie na sa su ne ban no ye betwe ho afiri mu obi abenya adwuma ye obi abenya suku papa akọ na ama human trafficking ehunsem abafo ase gamen ye niema pii se ne mekan ne ye act ye mra edikan se ne msikan ye mra ne nko aneboa ye dikan ye act 694 human trafficking act ye de enhyehyɛ gu kwan mu se enkankan mofra ene ma so wote say ye kan se me office of Attorney General ye ne prosecution of most of these cases say 80 prosecutions na ye ongoing na ye gidi say ye bedi nkunima masa nkofo perpetrators nyina ye do maba bukumo ya nya ako asamoa eye panyini a wodi legal team na no ewo IGM ne kasa ye mu no wodi adesredi ato aban ni mu say sika ene akande a wono mu a wodi sa adwuma yi se police for social welfare for ene atemuafo hia ya wodi be adwuma no wonfama wonom se be ya wobetimi aye wonom adwuma yi police Ghana Police Service omo yo medjuma yi pa Department of Social Welfare afei so Attorney General's Department omo nyina omo yo medjuma one challenge aye hun pa in terms of logistics and afei sikasem ewo omedjuma yi ni menti the best one say aban koso a provide sika provide logistics say the be am betumi aye omedjuma yi but even with the little they have no omo ebom homodin human trafficking ya de ekoso ewo ye manyimu etoda ya na adwen se o ewo chichi ye kan human trafficking na bia ya abrochi asem ne ye ka but ye manyimu ha se ekoso enti se ye hu bibi a ye nka bibi most of the times ankofo no omo ni sa akokodro no so omo be nante kwa police station akology report enti ya ye ni omo te ye dia mo tempotemo no se ye hu se bibi se ekoso a ye mwa omo Asokore Mampong District Court on so etie Kwajon Kansa Lewin ni case no amane womo de akoshe 29 July se womra na yento ansem no sobra wo twen Attorney General futuo e wosansem no emu se tiefo be hye no so ansana ni movie a wo odi edi edaso a country called Ghana ebeba so no onyankwanhye wi akira kora keto afa mu hwere ne nkwa eno na akopie court a enne court aye ne senra wo mo call ye 29 July womra ne asanto so da na etoso emiensa no mu na manhye divisional police headquarters ebo Kwajon Kansa Lewin ne nkwanhye no asem enam so ema akora wanya mfinhye miensa itanom wonsia do no ekopie mu ewa Asokore Mampong district court no na PM a wotena dwam tu asam no hye adwun da na etoso aduno enso na dai na berwa yi puma kwa mu ma ne sinitwani Kwajon Kansa Lewin san bi PM ewa Asokore Mampong district court a PM Samuel Boabin Kwansa achirum se o mabo asem na chi da kwakoto wo mayate mu apanyini etebo so ehwe ni mu se mu ebeba eno na aka ho biama ne ya 7 watu dia hye July da etoso aduno enso dwumadi na wiye na lawyer Nana Bonsu Chitwe a wogina mu de Kwajon Kansa Lewin na dai eni Adom kase bon komo sei. What we are gathering is a criminal matter. If you have anything that we are supposed to gather, it is peculiar to us. We have to keep it tentative. It's up to us, right? And also, they have to, the police or the prosecution must prove their case for us to have a case to answer before we will be able to put us now before the court to know whether we will be able to rebut any doubt that the police has created in this matter or the prosecution has created in this matter. So for now, we cannot speak to anything with regards to how we are preparing towards the matter. We are only waiting for the Attorney General to give the specific advice in accordance with its mandates in the Constitution as well as the Criminal and Other Offences Procedure Act. What's the condition of your client now? He's well, at least by God's grace, as you've seen him. And ya make us say your boss say a district no posi for one monya car for cra ya ag or boss mines for and the ama one not one farm mobile e madishe. When you assist us, when you assist police will also assist you.
You go to sleep in the night, police will be working. We cannot walk. We will need vehicle, motorbikes, and other things. So I want to take this opportunity to invite other companies around and beyond that they should learn, emulate from what Quantum LC and AGA is doing, so that together all of us will make Obuasi and this environment a better place to be. So once again, thank you very much, and I hope that my other requests will be considered. Edmondo Drew Ejei, Community Relations Officer, Emma AGA Obuasi Mine, Nekasa Yimu and Wachere Nintia, and my Jumankui Ede pick up no, Ekodoma police phone. January, Yenaya Baha, Emma, a year dia, you say, in AGA, Edema, Ghana Police Service. But I didn't say a year of Boise, in him say, Kura with him say, dear, and as we Oma, and also Juma, we so a trumpon. At CNA police for me, who say, Obi here say, Binya Air District Police quarters, Ewaha. AGA for Honka, MICC, Emma Sada, when AGA Aldaroma, it's Missy. I'm saying, the police focus who I didn't put down, we say, Obi here say, Obinya a year, a shame. Now I'm so to Diabo Majuma Coso. Police. So na Adom TV Badwam kase na hana brema kwan na no pay ye de siase dan komma wamre ne adaje erade hwe osonson fa nkomra somdwe ne mum kwaso na ne yentena e wo Facebook/Adom TV extra na se YouTube Adom TV tube ye kwa bana de de bonkrata na se enne any online stories no ye de abro unya bro so so a ukọ office ba bia uti bia no wo log ko adomonline.com a kase ne dwumadie ne nyina nso egu no age bracken kan ye kwaba.